Күн шерефлеріңіз қайырлы olsun. Бүгін сентябрьнің 6-сы, ве Қырым işgalinin 922 күні. Эфирде заман. Ахмежетте Макроусова соқағында ерлешкен жами территориясына işgalчилер Русейді ясақ етілген дебиятны кетіріп қалдырдылар. Амон хадимлері жаминын бұтын кіріш ве чықышларыны блок етіп анда кимсені ебермеділер. Евел жамиді енді екі кере тентюф кечіріліп, ясақ етілген идебият кетірілді. Тентюф текралан жағыны білген жами имамы бинаны дайма тешкеріп тұра. Оның үшін ясақ етілген Мухаммад Абдель Вахабның екі китабы олған пакет тышарыда аяқ ел янында тапылған. Бұны муфти Саид Исмагилов білдірді. Ишгалчилер жинай иш açып, оны махкемеге йоланжақларыны ишандыралар. Ахмежетнің Киев район махкемесі Хизбут Тахрир іші бойынша яқаланған Дорт Қырым мұсылманлары Муслим Алиев, Эмир Усин Куку, Арсен Джипаров ве Энвер Бекировна апсты декабрь 8-іне қадар қалдырды. Бүгін Вадим Сирук ве Рифат Алимовның апсты тұтуф мүдетінің девам етілмесі бойынша махкеме топлашуының кечірілмесі планаштырылған. Хатырлатам ки февраль айындан башлап Қырымда Қырым татарларының евелерінде тентювлер далғасы кечті. Оларны терроризмде қабатлайлар. Яқаланған 12 кишінден 8-ны азат еттілер. Қалғанлары апсты қалмақта. Иштимаягда Қырым татар Сарысу қасабасы үстінде алчақ юксеклікте учқан Русей вертолетлары или видео пейда oldu. Мечлис рейсі Рифат Чубаров Қырым татарлар топлы яшаған ерлерде учқан вертолетларыны Қырым татарлар Қорқутовның яны шекілі оларақ адландырды. Русейде сайлаулардан евел япылған невбеттікі видео иштимаи ағларда популярлық қазана. Русия сиясетчісі Парнас фырқасындан олған Девлет Дума сайлауларына намзет Андрей Зубов Қырымның ишғали бойынша өз фикіріні білдірді. Аннексия Крыма произошла в результате нарушения России всех международных договоров и впервые с 1945 года перекроилась карта Европы таким образом, что часть одной страны присоединилась к другой стране. Да, распадались страны, Советский Союз, Чехословакия, Югославия, но аннексия территории не происходила. Мы прекрасно помним, какова была цена тех аннексий, которые в гитлеровской Германии начал совершать с 1938 года с аншлюса Австрии. Поэтому я считаю, и результат того, что произошло с Крымом, он же налицо. Вот здесь уже говорили о санкциях. Санкции же свалились и с неба. Это результат осуждения мировым сообществом нашей российской международной практики. Украина Юғары Шурасы тәтелден қайтып, өзінің 5-ші сессиясына ачты. Топлашувда 367 депутат қайт олынды. Депутатлар огынды спикер Андрей Парубий чықышта болынды. Украина президенті Петр Порошенко парламент депутатларына мұраджат етіп, Қырым ишғали оның милитаризациясы ве инсан ақларының бұзылығы дайма халқара жемиетінің диққатында олмақ кереклігіні қайдетті. Қырым татарларының ақларыны бұзылығы себебінден қошма санкцияларының көрсетілмесіні талап ете. Интер телеканалы Украина баш прокуратурасы МВД СБУ ве милли полицияға профессиональ фалетне мания япылғаны үшін ариза йоллады. Телекомпанияның баш офисінде түнвенден берлі чадырлар тура фальжилер кірішні блок етелер, бинаға кімсені ебермейлер. Наразы олғанлар канал Русия контентінден ибарет олғаны үшін оны қапатмаға талап етелер. Що ці люди все одно будуть палати у пеклі через ту сторону, котру вони прийняли у своєму цьому дійсному житті, розумієте? Тобто потім вони будуть ще палати набагато більше. Палити ніхто нічого не буде, будуть встановлені намети, акція протестна, мирна, можете не перейматися, ніхто нічого палити не буде. По минулій акції скажу, що після вчорашньої акції працівники Інтеру самі підпалили у себе офіс і іншу студію для того, щоб знищити докази, які свідчать про їхню співпрацю з Кремлем. Телеви-радио яйнлав милли шурасы интерны қапатып оламай. Громадский эфирінде милли шурасының рейсі Юрий Артеменко білдіргеніне көре, телеканаларының лицензияларының тоқтатып эснасы сенелерче девам ете біле. Артеменко интерде юзберген яңғынны джинает ве провокация олар ақтаны. Ми маємо
провести моніторинг, потім призначити перевірку, від якої буде відмовлятися телеканал, потім піти до суду, і це буде роками йти і так далі. А ми кажемо, 2 роки просимо, давайте спробуємо процедуру, яка є в багатьох європейських країнах. Якщо є певні підстави, дуже суворі, наприклад, фінансування агресором або там розпалювання ворожнечі, Нацрада приймає рішення про призупинення ліцензії, як це в Латвії є, наприклад, на певний термін, 2-3 місяці, і потім сам телеканал подає до суду і доводить, що він цього не робив. От нарешті, знаєте, треба було, мабуть, трапитися в цьому пожежі, як це не цинічно звучить, щоб задумались про те, що регулятор має мати повноваження, щоб зупинити інформаційну гібридну війну, яка є в цій країні. 25 ел велсі Ичкерия Чечен Cumhuriyeti'nin mustaqilligi e'lon etildi. 1991 senesi sentyabr altısında ASSR'nın Çeçen İnguş Yukarı Şurası o sistigi ile işini toxtattı. Çeçen devleti halkara akının subyekti olarak o statusunu aldı. 16 yıl devamında Çeçen devleti Rusya orduları tarafından işgal edilgen. Bu ise sonki haberimiz edi. Atayır eli olunuz. Görüşmek üzere.